لدفر بارزان مسترین پروژه برامهنان هیلکیان هات فکرن. اف پروژه دکارت یک روز ده 209,000 هیلکیان به خطناوا بازاران ده. 300,000 مریش دناوا وی پروژه ده تن خودی کرن. سیمین پروژه پیشسازی لدفر بارزان دمیدین کردستان رو داوی دا ببینن. اف پروژه زابل کبیره آنکو زیم مزن دناوا دوچین دورا بارزان لسر روبار زیم مزن هاتی آوا کرن. روبر وی پروژه 87,000 مترین دو جایه. لدسپیکا سال 2023 ده اف پروژه کته کاری. مهانه دکاره نزیکی 9 میلیون هیلکن بخط نوا بازاری ده. دم باش بینرین برنامه میدین کردستان حسکرین برهمن خومالی صنعتکارن هجا ایجار عمل دناوا جوانترین خوزای دورا بارزانین لسرزی مازن برانبر دیروکا کفنا مروفاتیه شکفتا شاندر و مروف نیاردرتال الوی داره پروژه که مدرنش بو برامانینا هیکا هاتیه برامانین گنجن ما ین دورا بارزان الوی داره بمليونان جي هيكان جبو نافراست و باشور عراقي و توا كردستان دشينن دفي برنامه دا قلما بن عمي في بروجه هني مدرن نشاني هوا بدين. دناوا في پروژه ده سه هولن خودی کرنا مریشکان تیده هنه هر یکی جوانه دکاره هیا 122,000 مریشکان تیده خودی بکه. آمیر و تکنولوژیانی دناوا في پروژه ده هاتین بکار آنین برای کمپیوتران کنترولا آب و خوارنه همو مریشکان دناوا في پروژه ده دکن. به ریا روین الکتریکی هیکان ودگویزنه بشه پاکتینگه. پروژه ما پروژه زابل کبیر پروژه مریشکت هیلکت خوارنه ایکم پروژه به منطقه تا آوا کنه بله ما پروژه میجر بر خداوند بس 2021 ما هزار کرد که پروژه که هو حصای جوان و مزن و خلک ویده بری استفاده لی بینیتن کلیر آوا کن 2021 ما فکرت خود کردن و ما پلان دانا 2022 دست پیکا 2022 ما دست بکار بون لسر به پروژه و اب پروژه دست پیکا 2023 ما برهمینا اب پروژهش لولات زاب کویتا دورا بارزان نابینا تیای قریشوی و تیای کدبین سلسله تیای براندوست لبرانبرش کفتا شاندره
لهنداف زی گوره بر هند ناوی بویا لولات زاب ما يكده لولات زاب وناوي بروجكي زاب الكبيرة يعني زي جورة ما هو بدرفز زاني كوفنافا هو دي هو جوانتر بيت وريكتر بيتن بروجه بيكت اللي سي قاعة مازن يد مريشكا انتاج وتكتا سيسات وتشتك هزار مريشك روجانا برهمتني 209,000 هيلكا و مانغانات بيتا 8 مليون نزيك 9 مليون هيلكا برهمتني ومعملها خوش بخو لخويا وتشتكي هاري جرينك بروجه و دو قاعد خوهنا يد بخيو كرنا جوتكي لي كام روش بو نوهاتو بينز روش بس نابد بريا صحي نابد نزيكي في بروجي بيت وعرض مش او عرض نيا كنت 500 متر الفيديو بيت بيا زيادر دور بيت تقريبا 8 كيلومتر الفيديو دوره امنا شام بتشينا ويري جيو بيتك عاصيه ما الوقت داس هون في بروجي وما جوتكي تخش حلويري برهمينان وقتی پروژه ما تمام بود جز کدومش عملی و به نهاتو 5 روز و ما داخلی ایره کردم مال بوا هندی زو برهمینا و لیره ما بوی دفری مفاهی گلک زور هیا به پروژه خلقی که زور استفاده لیکن لچه کرنا پروژه و تازهش حالی حاضر برهم تینیتن 6 نفر زیادتر ل 6 نفراش کار لسه پروژه کن اف پروژه دکه برانبر یک جشنوار مروایتی لدور بارزان او جی شکفتا شانه داره جبر سروشت دوره و دیر جباجری بربستن مزن جبو اندازیاران کتن ره هیا وی پروژه آوا بکن اف پروژه کی استراتیژیه لاداره سرپاسوران یا هاتی کرنه لقضا میرگ سوره ایک الماسترین پروژه اداره سرپاسوران بو بره هینانا هیلکیه اف پروژه لروی استاندارد و استانداردکی جهانیه لسر روبری زیاتر ل 8000 متر دوجا می چکرده لروی اندازه و شکلکی اندازه کاملی ورگرته پیشکتنکا زور بو اداره سرپاسوران و بو هریما کردستانی یکم جار کومه دست بکرد مانگا 3 بول 2022 بو مانگا 12 ما خلاص کرد نزدیکی 10 مانگا ما توا کرده پروژه پروژانه ما 100 حتی 150 کارمند هبون لیره کارت کرد کری کار ما هبون و تک رای نزدیکی 13000 کارمند زیاتر لیره مستفید بوی به مکاین ها و ما روزانه مکاینه که زور هبو شوفر بو قلابه بو گریدر بو او هوای ایره او هوای که زور باش بو یعنی لروی او هوای اب منطقه الخر باشتر بو محل بشارت داروباره که زورت دا داروباری قاعی هم داروباره او داروباره که ناف پروژه او مبری مها اکلوان نزدیکی 5 دارا چان نده بو اف سروشته بو هنده سروشته خود ایک ندن هیا اف مریشکه هیکا تندروز برهم بینه دبه کارگاه آلی کی خوارنکا ساخلم دروز بکه اف کارگاه جی دکاره ده هر یک دم جمرده 10 طن آلی کی برهم بینه
روزانه 33 طن جه آلیکی جوی کارگه جبو هر سه هولن خودیکرنا مریشکان تندر. لی ابخوشی دکاره هیا 40 طنن آلیکی در روزه کی دا برهم بینه. روبر کارگه آلیکی 2000 مترین دو جایه و 15 کس جد نف ده کار دکن. بینرین مین میدین کردستان که اقرباس وکو ریوبر پروژه نه نگزانیاری درباره پروژه بدمن که اقرباس تخوازم زیادتر جبو بینرین میدین کردستان پروژه بده ناساندن. کاک لێرە بە شێوەیەکی گشتی پرۆژەکەمان پێک دێ لە چەند بەشەکی دیاری کراوە وەکو بەشی ئیدارە کە هەموو یەکە ئیداریەکانی تێدایە کە ڕۆژانە کارمەندەکان بە ئیشکار خۆیان هەڵدەستن پاشان بەشی کارگەی ئالیکمان هەیە کە خۆمان لێدا ئالیک ئامادە دەکەین دواتر دێنە سەر هۆڵەکانی بەرهەمهێنانی بەری تو بچە هۆڵ ئەس هەستکەم زانیاریە دەربارەی کارگا ئالیکی بدەمن نه چەند سالیوە تێدان هێن کارن چەند ئالیکی هەلگرن ئێمە 6 سایلۆمان هەیە کە تێدا مەسەلەن دانەوێڵە گەنمە شامی و سۆی و بابەتەکانی ئالیک تێدا هەڵدەگرین و لە ژوورەوەش خەزانی ترمان هەیە کەوا ڕۆژانە ئیشی لێ دەکەین و ئالیکی لێ سایلۆ چەندە هەر سایلۆیەک 100 تن مەوادی علەفی دەگریتن گشتیان بکارین بژن 600 تن 600 تن ئەوەکو خەزان کاکر باس ئەو ئالیکی تێتا چێکردن ji بۆ خواردنا مریشکان جودایە جیاوازی هەیە هەلگەل ئالیکردن ئەکید کاک دلێر ئەمە هەمانە مەسەلەن مریشکمان هەیە مریشکی گۆشتە مریشکی هێلکەیە مەسەلەن مریشکمان هەیە هێلکەی تەفقیس ئەوانە هەر یەکەیان ئالیکی تایبەت بە خۆیان هەیە کە ئەوەش دکتۆری بەیتەڕی دەستنیشان دەکا بە پێمادە تێکەلی هەب بزبط بە پێی گایدلاینی ئەو مریشکەی عرقی ئەو مریشکەی کە لە پرۆژەکاندا هەیە باشە ئەم بێن باسی هۆڵن خۆدیکردنا وان مریشکات بکەین باشە ئەو سیستەم و ئەو تەکنۆلۆژیا و ڤەگواستنا وان هێلکە هەمووان بۆ بەشی پاکێتینگی چاوەچێت بە بەڵێ ئێمە هێلکەکان لە هۆڵەکانی بەرهەمێنانی هێلکە بە شێوەیەکی سیستەماتیکی زۆر ڕێکوپێک و ستانداردێکی جیهانی کە لە ڕێی کۆنڤایرەکانەوە بە درێژی نزیکەی 104 مەتر لە هۆڵەکان دەگوازرێتەوە بۆ کۆگای هێلکە ئۆتۆماتیک هەمووی ئەگەر هەر خەلەلێک هەر هەڵەیەک ڕوو بدە ئەوە سیستەماتیکە کۆنڤایرەکە ڕادەگری نایاڵی تووشی زەرەر و زیانە بێ ئەو کۆنڤایرە ڕۆژێدا جارێکی هێلکە هەمووان دەبە بەڵێ ڕۆژانە ئەمە هێلکەکان هەر ڕۆژەی جارێک هێلکە کۆ دەکەینەوە دەینێرین لە بۆ کۆگای هێلکە باشە بەحسا هێلکە ئەم بکەین هێلکە یعنی ئەم وسە تشتێکی نازک دبینین زوو دشکێ باشە ئەو کۆنڤایرە چاو هاتی سیستەمکردن وان هێلکە هەمێ بتن و تەلەفێکی گەلێکی کەم وهابیتن خۆی کاک دلێر هەر بابەتێک لەو بابەتانە ئەتوو دەبی بە شێوەیەکی زانستیانە تەعاملی لەگەڵ بکەی ئەو کۆنڤایرە بە شێوەیەکی وا دروستکرایە کە هیچ ئێزیەت بە هێلکەکە نەگەێنێت تاوەکو بە سەلامەترین شێوە بگاتە کۆگای هێلکە ئەفسێ هۆڵن خودیکردنا مریشکانە di nava vê projeyê de niha di her holekê de 100,000 mirîşkên hêkdar tê de tên xwedîkirin. Her holekê ji vene li ser rûberê 2000 metrên dûca hatiye avakirin. Sîstemên nî û kontrol bi kompûteran xarn û av diçe pêş hemû mirîşkan. Bînerên bername em ê niha behsa hinek wan datayan bikin ew ên bû ev hêlên henê evên xwedîkirina em mirîşkên hêlikder bikin. Ev hêla henê ava hûn dibînin 112 metran dirêj e. Yekî ji wan her du aliya jî mirîşk hene. 6 qat ji bo her hêlekê ji her du aliya ve. Her hêlekê ji bene xwedî 154 qefesir. Di nava her qefesekê de bînerin bernamamedên Kurdistan 11 mirîş têda cihê wan heye. Belê evê kargehê neh mirîş têda xwedî dikin. Her hêlekê ji vê
به هر شش قاطن خواه به هر دو آلیان و 20328 مریش نها دناوا اوان هلاندا یانکو اوی هله پتنه دا تینه بخوادی کرن همو آلی برجاق اتوماتیک جو آلی کارگاه آلی کی ویدری تیتا بگاستن بو هر هولا که او هول پشتی هنگه پار و دیگه سروان هلن هنه و هر هله که جی ام بیجین جو آلیه که بتنه و بینرن برنامه ما بیجین نزدیکی 105 کیلو جوی آلی که با آوائه که اتوماتیک به ناوا اوان هلنده آنکو بدرجه 112 متران بو یک قاطب تنه اتیتا دانین هیا اف مریش کننه اوی آلی که بخور اف هولال دوفنوترین سیستم خودی کرنا مریش کان دی جهان ده هاتینا دروست کرن دناوا هر هولا که جیده 6 رزن دروی هنه که هر یک جوانه جی دکاره هیا 20,000 مریش کان حل بگیره 12 کارمندن پسپور دیوی بواری ده دناوا هر سه هولانده کار دکن تستن تندرستی و واکسین تایبت به پاراستنا مریشکا و دناوا وان هولانده انجام دادن ئێمە لە کۆمپانیای لؤلؤی زاب بەوە ناسراوین کە گرنگترین پرۆژەی عێراق و هەرێمی کوردستانین لە ڕووی ئەو سیستەمە نوێی کاری پێدەکەین کە سیستەمێکی ئۆتۆماتیک و کوالێتیە هەر لە ئاو ئالیک و تەنانەت کۆکردنەوەی هێلکە و سیستەمی ڕووناکەرۆشمان هەمووی ئۆتۆماتیکە ئەو ئالیکە ئێمە بەکاری دێنین 100% گیاییە و هیچ جۆرە مادەیەکی ئاژەڵی یان دەستکاری کراوی تێدا نییە ئێمە بە تەواوی گەرنتی ئەوە دەکەین کە بەرهەمەکانمان وەک بەرهەمێکی 100% تەندروست دەگاتە دەستی بەکاربەر و هیچ مادەیەکی دەستکاری کراوی تێدا نییە ئێمە بە شێوەیەکی بەردەوام و ڕێکوپێک پشکنینی تەندروستی بۆ مریشکەکانمان دەکەین و 20 ڕۆژ هەتا مانگی جارێک دووبارە دەبێتەوە پشکنینی تەواویان بۆ دەکەین بۆ ئەوەی دڵنیا بین لە تەندروستیان و بتوانین گرنتی تەندروستی بەرهەمی هێلکەشمان بکەین هر مریشکێکی جوانە 95 ڕۆژان دناوا جەهێکی تایبەت ده هاتینە بخوادیکردن هیا گشتنه اوی داره 30 روزان جی دناوا وی پروژه دا تین فیر کرن هیا دست به برهمینانا هیکام بکن 18 ماهان دناوا وی پروژه دا دمینن دوف ده همو مریش تین گوهارتن بریاوان روراوین الکتریکی تایبت به هیکام و همو هیک جه هر سی هولان دچن ناوا بش پاکتینگه روبری بشه پاکتینگه 800 مترین دو جایه 30 کس تیدا کار دکن روزانه دبا 209,000 هیکان بخنت نوا کارتونان دا او بشینه باجارن عراق و کردستانه باشه طاهر بوم بحث بکل بشه پاکتینگه روزانه هین چند کارتون ها چید کن چند تیک بو هوت این تمام دمیده هین کیر پاروت یعنی کیر بلافت کن بله ما سه قاعد برهميننا هيكا هاي بله بفريكا اميرا الكتروني كهرباء بومتين او هيلكتينا فيري والفيري مسي عمليات هاي سي كارمند النافقون هم جحيلة في دفرينا دفرا بارزا ليرا فاهلكا توزيعت كانسر افا طبقه وما جورت هيكايت هاي ليرا طبعا مثلا في هيلكا دوزاركا دوزاركا بله دوزار دينا وافا يادي كان ماسترش يادي ماسترا بله ماسترش يادي یه تو ساروجه بو چند تنفره 209,000 هيرك ميت هاي 209,000 بله 209,000 باشه اگر روزانه بجنه 800 کارتونه تمام باشه اگر ام بینه دوزردی چند بواتن اوی زردیش تقریبا روزه 3000 هيكن 3000 بله 3000 باشه روزانه تا گوتی چند کارتون 800 کارتون 800 کارتون بله وقت کارتون باشه خواستم من بحث که کارتون چند تدانه چند طبقه نه چند هلکنه چند کیلوه بله کیلو کارتون 24 کیلوه 24 کیلو هر کارتون 12 طبقه تدا هر طبقه 30 هيك تدا و کارتون دبیت 306 هلك 306 بله
گوش میوه خر روزانه دبیت 290,000 هیلک میت هی ویری بله او ام ليره وقتی کو صفتن انه يعني هم يوفر كامل تبن ام تريد كاينها باجرة كردستاني تمام و او باش يكون زيداش دبيتن ام فريد كاينه باشوري عراقي وناور راستيجي گلک باشه مثلا اکسپایره هیکا چوایا بله او ديفرن مايت حكومتها هرما كردستاني تمام تاريخ اون فيت يك هيف زياتر نبيت بس هيك ما نومينا هيك ما يعني روجانا كليرا تيتا برهم وام فريد كاينه باجري يعني بولفت بالسر باجري تمام بس يعني مدي وان بو اكسبايري وان هاي فكا هاي. زيادة نينه بله باشه ریکن وگواستنا بیشین یا هیکا بله. کارگه بله. ام بیشین هنه کارگاه و دیری باجریه بله. دما دوچه چه دوچه او ما سيارة تايبتت هين طبعا. برادن بوريكوي سيارة بعد جزء تبي درجاوي يعني البيستي زيادة نبي خاطري بيستي بيجا هجدة وصا بو سيارة بعد جزين بباجة باشه د پلان وا باشه پاکیتینگ ده هر لاینک بید ده هر هیلک بید نخير نوكا عاليا ما روبوتك كري بله. يناي ينو ديك خطا دوام فكين بله. او روبوت دي خطا دوام تشيكاتن الخطا دوام دي وي روبوت هميا باركيتين افي شولي هميا كاتن بس في خطا دي مينيتن بوفون كارمندت مع افيلفيري شول كان ودي بردوام بسر شول یعنی دبنا دو هیل دبنا دو هيلت توی هيك دمیدا بله. رجا برامینان هیرکا بله طبعا بله دي زيادتر لان ما البرع اگر خودي فرسدت ما زيادتر بكين وبجاينين 1500 كارتونة روجانا پلان ما بود هاتو او ام پروژه خو ماستر کن دو قاعدی زیده کن هل قاعد کلوان 122,000 مریشکا دیگریتن و دیبیت برهم وان روزانه و هر دو قاعده دیبیت 244,000 مریشک گلوانه دیکت تقریبا 600,000 مریشک برهم روزانه یوان دی زیاده تر بیت لعورو تقریبا 500,000 هیلکه دیبن روزانه حیوانه دیبیت پتری 15 میلیونا هیلکا هر حیوانه و برهمه ما دی زیادتر بیت و او کاتی دی احتمال زیادتر بسته زیده بکل بازارت مید کردستانه و دی چیتا خوار عراقش خلق دي زياتر استفاده لي بنيتن وعملت ما دي زياتر السيرة شهور كان وفي قاوي شست عملنا او كاتري بيتا صد عمله بلانا ما بو دعاتو بلانا ما هنا احتمال ام بروجه رانا وزن بروجه كدي فاكين لجيه كدي ام يد 2005 از خو شخص خو و شولت یم نام و شولت دام من خبرك باشه نام و شولت و بر هندش من زانی کو از هر من دانا کو از هر و شولت بکمو بر دوام سر و شولت کو خلک کی زورش استفاده لی بینید و لیش تبینن اف دبه سیامین پروژه لدور بارزان تی دروست کرن اف دبه یکمین پروژه بخوادی کرنا مریشکان و برهمینان هیکان لوی داره اف دبه یک جه پروژن او همازن لتوای کردستانه